kuba baharura bakavuga bati iminsi baye myinshi ataboneka hanyuma kandi ukabona platform za leta zimwe zizwe zitangishije ko amafoto atariyo yo ugomba kuvuga ati urabona ibyo yakiriye naka kandi iyo foto bagaca bayikwereka bati niyo mu mwaka wa ryari sivyo kuba rero ugwara karemba canke agapfa abantu bakabihisha bafise kumbura impamvu byoshoboka ko ariho mugabo jewe aho ngeza kuraba no kumenya nawe mbona biragaragara neza ko Kagame apfuye u Rwanda gogira ibibazo biteye ubwoba gusumba uko abantu bavyibaza yaragerageje gushobora kunumya abanyarwanda nubabaye ntagira icyo avuga uravyumva ni byayo ntoro uti hamwe uyu muntu yo byoshika ntabahari eske abasigaye boshora kugera ishavu ry'abanyarwanda urabizi neza ko mu Rwanda uvuze ikintu kitagenda neza bakwita ikigarasha tushaka gufata nk'amashengero ukukora amashengero 9,900 hafi 10,000 ukabura umuntu n'umwe aryogora pasteur mwe yagira avuge bace baramuzibije uno munsi ugiye kuraba hari abantu kugira ati twiwe turishwe n'inzara mugabo n'abanyagihugu bariko baritakira havuga ati je naburaye ubu ati nta nimwe mumvise ubu ati umuntu yarapfuye baramuhambye je yishwe n'inzara mugabo bayivuze bose ukumva inzego z'inyamira babandi bati baca babatora raba ingabire yagiye bavuga yitoze ngo abe president ujya mu byeyi ubona hari ikintu ari karagaganya Rwanda mugabo imisi yose harakaraga ati cakira uyifuje nabi yifuje ibitifuzwa